Pemirsa, pandemi jantan mawasana ring widang ekspor impor, utamanya nih jasa pengiriman barang kesenian, mewah kerajinan. Sili tunggil pematung saking desa adat Nyalian Klungkung Mausang, dahat kewantu saking pasar di sejeroning limbakang usaha ipun ring tengahin pandemi. Imadi Surawan, sili tunggil pematung abstrak sanes sampun ketami dawa kerin mausang, sangkani wesanan pandemi, pikulahan ipun nanin tedun kantos 70%. Napi malih dauk pandemi inucap, perbiaya kargo kantos 40%. Sane meratin adolan kerajinan ipun kedua negara. Yening sedurungnya ni Surawan sideng adol dasa patung, sesampune pandemi ngelimbak wantah sidem adolan kalih patung Kemanten, turwantah kerawahin saking pasar lokal. Terus kalau kemarin kalau tidak pandemi niki kita kirim nike continue-nya 10 biji per bulan karena kita ada langganan di Inggris. Tapi kalau sekarang karena harga kargo yang naik lagi 40%, kita tidak bisa ngirim karena pandemi niki. Kita jual di lokal aja. Kalau kita kan di Bali aja untuk sementara COVID. Kalau dulu keluar kita. Selami puniki, indik pemasaran kerajinan unik duen ipun, kelimbakang lintangin pameran sani keguyup ring asosiasi. Surawan ngawahin kantos mangkin paikatan dane durung nanin manggih piambang ring sejeroning ngeruruh lakaran anggen mekarya patung. Juliana Miwah Winata, Bali TV.